Ja sam Panđić Alma, ovdje živim, naš 4, ja čovjek i 2 djece, nemamo nikakvog primanja, čovjek mi radi, ali ne mora nam to ni biti ni dokle. Uradila sam kupatlo što mi je najpotrebnije bilo, nisam se imala gdje kupat, kupala sam se u banju 20 godina. Baš mi je to drago što sam, najveće mi je drago što sam kupatlo uradila. U 2024. godini nastavljamo projekat pod nazivom Poboljšanje uslova življenja za socijalno ugrožene porodice. U Brezi smo u 2024. godini imali 3 porodice kandidovane za ovaj projekat. Ja sam Vida Balta, živim u Brezi, nalazimo se u Brezi. Pošto Centar za socijalni rad zna moju situaciju da sam samohrana majka, 2 dječaka, 2 momka, invalid 100%, slijepa osoba, oni su mi ponudili pomoć. Pošto sam ovu kuću kupila, stara je kuća bila, renovirali smo. Eto, prihvatila sam, dali su mi keramku da uradimo i stiropol okolo, pripremu za fasadu. Eto, to smo uradili, prezadovoljna sam, presretna. Pošto sam po stepenicama hodala, živjeli smo na spratu u 2 prostorije, eto, ovo mi je baš prezadovoljna sam. Puno hvala svim donatorima, svim ljudima koji su učestvovali. Eto. Općina Fojnica je ponovo uključena u projekat fondacije, odnosno udruženja Alter Rural, projekat zvan Unapređenje životnog stanovanja za sve u BiH. U ovom projektu smo imali 4 stambene jedinice koje su išle u rekonstrukciju, znači 3 stambene jedinice gdje je rađena rekonstrukcija i ove godine smo imali jedan pilot projekat gdje smo zajedno sa fondacijom, odnosno sa udruženjem Alter Rural, radili sufinansiranje kupovine stambenih kontejnera za jednog korisnika, znači radi se o jednoj obitelji romske nacionalnosti. Nalazimo se u Fojnici, ovdje kod Fahrudina Musića, gdje mu je doniran ovaj kontejner po pitanju stambenog zbrinjavanja, gdje će mu biti puno bolje i puno više uslova nego gdje je do sad bio. Ne znam koliko ste upućeni, ali upućeni ste prilikom, eto, tamo nije imao nikakvih uslova, ni kupatla, ništa, kislo mu je, ali sad je donirano mu evo ovaj kontejner, kao što se vidi, i za mene tu ima puno bolje uslove, bit će mu i toplije, bit će mu, šta ja znam. Finije živiti, jevi ga. Koliko toliko, eto, hvala donatorima što smo to donirali i svim tim koji su učestvovali u tome. Općina Iljaš je ove godine u saradnji sa udruženjem Alter Rural realizovala 2 projekta poboljšanja uslova stambenog zbrinjavanja za 2 porodice. Ja se zovem Ahmet Masnopita, nastanjen sam u selu Lješevu. Ovim putem bi se zahvalio općini Iljaš i ovom donatoru koji je me donirao stolariju. Zadovoljan sam, sad mi je dosta toplije, do sad je bilo hladno, sad mi je dosta toplije, zadovoljan sam. Uvijek se rado odazivamo realizaciji ovih projekata iz razloga što ih brzo implementiramo, a oni jako puno znači za naše građane. Ono što želim da kažem je da se zahvalim udruženju Alter Rural i istaknem da općina Iljaš i dalje spremna da podržava projekte, a sve u cilju poboljšanja uslova života naših građana. Zahvalila bi se znači svima koji su prepoznali općinu Iljaš, odnosno Centar za socijalni rad, da preporuče korisnike koji su u potrebi, kojima je neophodna materijalna pomoć u cilju obnavljanja njihovih stambenih jedinica, kao i svaki drugi vid materijalne pomoći koji je neophodan za ovu kategoriju stanovništva. Prije mi je bilo prokišnjavalo, onda ja sam se bojao da neće ovaj krov propast. I onda tako da ste vi na vrijeme meni to
taj obezbedili materijal i da sam ja to uradio i tako da je to sad završeno, da je to sve uredno i dobro. Uradio sam krov, mijenjao sam novu građu, novi lim i tako da sam to sve završio uredno. Evo nas posle završetka još jedne uspješne realizacije projekta sa Alter Ruralom, organizacijom iz Francuske koja je podrška u našem socijalno-humanitarnom programu koji provodimo evo drugu godinu veoma uspješno. Želim da se zahvalim gospođi Sari Divizme, fondaciji i naravno Alter Ruralu i svim donatorima u Francuskoj koji su odvojili sredstva da se pomognu ove naše 3 porodice. Petočlana smo porodica, muž mi je samo zaposlen, imam bolesno dijete od rijetke neizlječive bolesti. U teškoj smo finansijskoj situaciji bili, nismo bili u stanju to da uradimo bez pomoći donatora. Ja im se od svih srca zahvaljujem. Urađeno je znači stubište, rigips, plafon, onda zidovi, urađen je tavanski kapak sa merdevnama. Znači, puno nam to znači, rad toploti, rad svega. Tako da, hvala još jednom. Ja se zovem Vera Čečar, živim na Palamu, ovo Dolji Pribanj, BB. Muž mi je invalid, nepokretan. Bilo nam je hitno da se kupatilo sredi, pošto nije moglo da se tu kupa. Uradili su kupatilo, sve su zamijenili, proširili su vrata, sad sve komplet, znači vodoinstalaciju. Zahvaljujem se svima ljudima, gospođi Sari i Crvenom krstu koji su nam pomogli da se to obnovi i da bude kako treba. Zahvaljujući Jeleni i Olji iz Crvenog krsta povezali smo se i sa gospođom Sarom, humanitarnom organizacijom iz Francuske, tako da smo imali u saradnji sa gospođom Sarom jednu radionicu veza, jednu spremanje nacionalnih jela i rad sa vunom, odnosno predionica vune. Ja sam Olivera Franč, predsjednica udruge žena, Forum žena Strica Zarođe. Trenutno se nalazimo u našim prostorijama na Zarođu i danas radimo jednu u nizu radionica gastronomije sa našim dragim kuharom Hamidom Kurjakovićem. Radionica se odnosi na, u svakoj od radionica naravno imamo stavku sigurnosti hrane, a trenutno radimo nastavak radionica iz cateringa. Danas radimo jednu radionicu koja je u osnovi razvoj cateringa. Sve više i više u posljednje vrijeme je zahtjevi za cateringom su povećani. Jako je važno da udruge žena koje baštine tradicionalnu kuhinju nauče osnove za kreiranje, pa onda i za postrojenje ove tradicionalne jela i tradicionalne namirnica na osnovu cateringa. Mi smo na jednoj od radionica prethodno ih radili kombinaciju hladno-toplog bifea švedskog stola i finger fooda. Danas radimo samo finger food gdje će oni uočiti koliko je jako važno da ta hrana lijepo izgleda, da je sačuvaju sigurno i da znaju iskomunicirati šta taj kupac za catering želi. Kad se radi o lokalnim zajednicama, općinama, projekata Alter Rurala koji traje i svi ovi projekti koji su urađeni i naravno ovi koji se planiraju za sljedeće 3 godine, to uistinu doprinosi određenim kategorijama, posebno socijalnim potrebama, gdje treba prepoznati uistinu potrebe građana
gdje na neki način ne mogu upasti nikakve druge financijske projekte i ovdje je upravo ovaj projekt Arte Rurala pokazao se efikasnim, zadovoljavajućim i naravno evo sa aspekta općine Vareš mogu reći da jednostavno u proteklom periodu smo imali super suradnju, građane zadovoljne i radujemo se evo sljedeće 3 godine da ćemo sudjelovati i sarađivati opet na radost i zadovoljstvo onih kojima je uistinu ova pomoć ovakve vrste potrebna.